Paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay, unay kamutin kagawad ko nag. Aha. Ay, awan lakit. Dahito tirsi nam ti kanayon mo abang bantayan. Nay. Ay, Kapitan. Ay, kita mo ti pagrebengam kas may sa kagawad ti barangay Nay, ha? Irikip mo pa ilang to tirsi nam. Agpidot kayo iti basura. Ay, mo, Kapitan. Mumit lagayam. Mabitlaan nga rutamang rike pakon. Rumbag laeng. Darasem. Mapanin ti oras kat. Ay, uwan, Kapitan. Ay, unay kayo kit din. Ay, apo nagsasadot kayo. Apay ka di akas dyan ni Uncle Mau, kwarog. Nay, apay ka day, kagawad ko nang. Nakaung-ungot mo tan. Saan mo tasigod akas dyan? Ha? In may nakainong-ung tan idi kalmanan. Ay, kinapudno na. Saan lang ada kayo ti inung-ungtan ni Uncle Inteng? Anya? Uri da kami. Ung-ungtan na kami no kumaraw. Aya. Jak manamaw. Kelat mo na nagbalin ana ungay. Amin kayo nga umawat iti ayuda ti gobyerno. Listen to me carefully. Anya ko matitingkad mi paray. Itong bigat. Ang trabaho kayo. Agdalos kayo iti talon. Sino ti akin talon paray? Talon. Da kayaw kanyi maribanang kaday? Sumarde ka man met dita pari badong. Yeah. Jak kaya ti kasta. Noon niya timbagak, tungpalan niyo. Kapitan. Saan mo't adakas no, maamuan nila ta? Agtal na kay ditan. Noon niya timbagak. Do it! Akin po ko nga ta iti talon apapanan tayo pagdalusan. Talon da maribana, kaparinteng. Aya, Adaya mo talon ti gobyerno tayo dito. Kawam may. uwan niya. Rugyan man na da parinteng ti mangsuit ti karatay. Kasta. Ya pulang tayo so tinagbalin na kapitan. Agloko-loko mo tayo. Ay sus. Nagrigat meten no kasta ti mangituray kadatayaw. Naku na mo, tuyang. Iso aditay ito lang. Dalpas dagiti basura tayaw. Nadalusan yawn. Unang kail. Kasanaw. Kanayon ti overtime mi. Rumbeng amalpas adagaws. Nay. Anya? Ti sumarunong aramidan yaw. Ing kaya trabaho iti talon. Ha? Kahit bilinin ka abantayam ida. Awan agin ina na. Ay, unang kail. Nabanogak mo ito araw. Oray siya kwarog. Mabalain ti agtugaw nga aginanabi ay. Sana mabalay, nanatuyang, tatabadaw. Anya? Abungat ni Uncle Inteng no atagin ina na. Ayun, ay mo daytan. Ayan ni Uncle mo ya. Diyak amaw. Ay, nabanogak ka. Nimbaking ka. Ito nakapayong ka nita. Bantayan kayo araw, tapnawan naging ina na. Ay. Sinalait kiditi kastoy abiyag. Umay ka man kiditi tayo. Tapay. Umay nakpayungan ah. Yan. Tanay, nagpudo tayo. Adan tilukan niyang kalinteng. Ay, pasado alas 12. Italaag nga umay di tayo. Sige, itataba daw. Nanatuyang. Mabalin yung timapan mangal daw. Ay, makapasuron mo ti kasta uy. Mabisinan da tao. Ay, maulser kami at na oras no kastoy lag. Nagananos kayo kaday. Naibaunak lang amang bantay kada kayaw. Namula ko makastoy. Jakla ko maimimayan. Aday tanyang kail. Yuhu! Agakon! Mabalin yung ti agawit ang mangal daw. Kalpasan na. Agsubli kay adagos ditaw. Tadi pa'y nalpas ti trabaho yaw. Ay, Wayne. Nagpuskol taro pa mamang ipatrabaho kada kami ti talon yaw. Nakasamsamat. Lalbak kiday. Apay, nagaduki din a reklamom. Ay, pare ba daw? Ay, saan nakareklamo paray? Na, Ibagbagak lang di pundaw. ay, ang mga nunalipatan pare ha? Ako ang kapitan. Siyak ti kapitan. Pahinay. No diyo kaya ti makaraman kanya. Agtungpal kayo iti kayat ka. Wait!
Nagkunamot kan kaamapan mo patrabaho ti talon mo kadagiti na ikan iti ayuda, inteng? Dagari ka di. Naa. Sakti, Kapitan. Naskin nga ramatak mat ati utak ko. Di ka lamabain. Siyak nga raw ti Kapitan. Iso depende da ita kanya kun. No kayat mo akanayon ang nabanglo ka kadagiti tao. Agaramid ka nga raw iti naimbag. Ay na, wun ka di. Ang no ita. Ay, sarili mo na. Bago iba. Agiyaman dapay Tay nayon ko ida iti grupo. Dagiti umawat iti ayuda. Oh. Inteng. Makaawat daya iti ayuda. Lusan agapu kanya. Naa. Sabali at talaga itan ni Kapitan Enteng, Kabadong. So ngayon dun sumaruno apa nagbubutos manay. Di tayo butbutosan ni Kapitan Enteng. Gusto ka manay. Di panawan ti basing kawal. Pabanglo kunam, Kabadong. Why? Gusto ka manay maray. Ngamita, nabangsik mo tayo. Win nga rod Tirumbag ko ma. No nabanglo ka kadagiti tao. Bumangbanglo ka kumalag ka. Saan kit nabanglo ka abumangsik taon? Suron ka. Ay, kinapudno na. Agbabawi ak anang ibotos kan kuana. Agpada ta, maray. Nalpas tamutan ang nakapangal daw. Agsublita ka di pa'y ijay talon da Kapitan. Sanay. At siyempre da dyan, parente. Anya, Karigato na tayo mo ito na pagtrabahoy. Kunam lang isoda ti naggapuan ti ayuda tayo. batong. Ay na! Paluk-loko tayo lang ni parenteng nagsubli tayo. Iswasanta na mamaban! Ala kayaw, tatabataw. Sapsapulan na kayo ni Uncle Inteng. Anya? Saan kayo nga na nagsubli di kalma na nagdalaws? Kahit anya ita, no di kam na pan nagtrabaho iti talon da. Mapan kayo kano inton bigat. Nasken nga ituloy iti makipagtrabaho, waging ka amalpas. Tanusan, ikatan na tinagan niyaw. Manay, amuda may takasapulan mi unay ti ayuda may ita. No kasta nga raw, anusan nyo ti makitrabaho. Manulang matngal daw kat malpas ton ti trabaho yaw. Awatan yun ton ti ayuda yaw. Alaman langay, no saan milang kasapulan ditanan. Sayang, nang runak at nang rugi kayaw. Umatras kayo pa eh. Agin na tayo pa'y kakadwa. Napanbandok tayo bitay. Oy, sige. Sinal Tayo ba? pagkititikas tayo. Naimbag ko man o, mangyag ni parenteng di merinda tayo. Napulos mo garod. Hay, Sigay, gondawayan tayo ti kaawan ni Kwaraw. Agina na tayo kiday. wild. Ay, nagidak man pa dito yung rabaw ti may sama daw. No mabalon pa'y kumakit agawid tayo pa'y lang. Agsarita taman, pare. Ha, paray tayo niya paray. Nagkunaayakin ka amandaram dagiti kakadwayo nga agres. Ay, kaya natural na paray. Agin na kami mo taas na nabanbanog kami may. Ay sinasadot ti aramid yo. Ay, hindi. Agpungtuta kon iti grabe. Anya, Nalpas ko man ti trabaho yaw. No di kay agpatay-patay. Nagsasadot kayo. nga. Ay, si kama mo tagtrabaho paray. Ay di nakpagtrabahuan. Ta siyak ti kapitan yo. Siyak ti Aryo. Ha, Ala, tumakder ka di tagtrabaho kayaw. Awan ti agaw-awid. Aginggat awanak nga umay mangibaga iti oras ti panagawid yaw. Ay, wag, kapitan. Kapitan, matungpal. Matungpal, Eh, hap. anya pa ilang ti urayan. Pidutin yun day ta paspasan nyo ti agpala. salbagi day. Anday ko. Marmarwam kan. Nay, apay ngay. Addamutin bukol di tamuging mo, Inteng. Gapuanan ni pare badong day ta. Na, kinabil na ka ni Pari Badong? Oo. Wampay ko na dagiti adda ijay nga ganawa da. Maruroda ko na. Ay, naimbag ata saan da ka pinagtitinulungan. Ay, adantol daw dadagijay. Naglaing kantumat ngamen nga agimandar.
Kas kadanoan niya laditan asasawam. Ah. Ay, anya ngay ita. Nagsakit tinakam ko. No nasakit tinakam mo, jamon ti kastangar aramidam. Anya? Saan nga makatulong ti panagpungpungtot mo kadakwada? Ibagam itinasaya at ti kayat mo nga aramiden da. Ay nabadong madandanagan iti inaramid mo kini Kapitan. Ay, gungguna na mo ta. Jack Corsonada, ti panagsasauna. Una, ng pinanunot mo kuma nga iso ti Kapitan. Ay, uray pa'y no asino ni Parenteng. No nagalas mo lang, tugali na. Ay nadi mo pa'y lalata binaybayan nga main. Tinutupampay lang nga main. Ay, nasaya. Tapno da pagnakman na. Saan nagapo tayo iso ti Kapitan? Maramid na lata namin na kaya na. Ay nabadong, di ka laki nagpanunot nga imunan. Sakbay nga inaramid mo day chay. Kahit ni Parenteng, pinanunot na kadimay ngayon mo na. Numaday, wano na sa yater aramidin na kanya. Ay unay lakit di mo tinamayan ni pari badong kanienteng. Ay namaray, ladingitak tinapasamak. Asino at talaga tinangirugi iti dayjay? Ti amok apuon ken gapuna. Ket ti panagpungpungtot ni Kapitan. Ay, Awan lakad kanayon nga agong unget kada kami. Oray na bambanog kami ngagtrab-trabaho. Sa upay lasaw. Agkakasakit pa'y mga rod abalikas. ay, kasta ka de, marituyan. Wan maray. Oray damagam kadagiti nakakita ken nakapadas. Agab abuso ngamin ka ni Kapitan Maribanang. Ay, Ipanagkunanan sa itibagi na may sanga aray. Wano baus! apay, anyat panagkunam iti bagim, inteng. Ti panagkunak iti bagik banang ket may saak a Kapitan. Day talaeng wano anda pa'y sa balay. Ay, siyak nga ron ti Kapitan, period. Ay na, inteng, imbutos da ka dagiti tao. Iso anagbalin ka a Kapitan. Itatamay sakan a Kapitan. Agbalin ka kumamit anasaya at kadakwada. Tapno agtalinaed da anasaya at ken ka. Ha? Sika ti Kapitan. Iso arumbang anasaya at ti panangidaulom kadakwada. Asaan kat akas lamay sa abos wano ari dagiti tao nga ito rayab. Adaman damagaking kakwarab. Anya day tatabataw. Anya tinanggag mo nga ibagbaga kanya ni Uncle mo. Awan mate. Apay ka day. Apay, awan ti kuna na bumalis kanya. Iti panang kabil ko king kuana. Awan mate tatabataw. Nasiyat nga rin no kasta. Agbabawi iti naramid ko. Ang nalpas kumutan na nakabil. Gusto lang ti naramid yaw. Tapno agpanunot mate. Sapay lang kumakwaraw. Maragsakan no kasta. Isaga na yo ken ni pare badog ti kasapulan yaw nga awitan. Anya, awitan may Kapitan. Addamanan ipaaramid ma. Ibagam ken ni pare badog ta umay ijay barangay hall. Anya, Umay naawatan ti ayuda maited kada kayaw. ha? Ay na. Kuna laki din no anya ti aramiden may. Ay. Sige kidin. Ewan na niya manaday tamari. Basta ibagam ti imbaga ken ni pare badog. Ay sige Kapitan, kitagyaman akuna. Imayak dito barangay hall. Ngayon mo ita, pare. Kunak no naawat yun di ayuda. Kuno naawat kun ti ayuda pare. Nga madapay lang ti kaslakurang na. Ti panagrit na. Anya, ay lawlawagan man ti kahit mo asawin. Sana ka naragsak. Tadyak pa'y dimawat king ka iti pamakawan. Ha? Ti panangkabil ko king ka pare. So pakawanan na kuma. Ay, kunak no niya itayan ti kurang ako na. Day tamo ilagayan. Ha? Nagisam ka pare. Oo! Kaya nasa wine, di na kun kagura.
Napakawan na kan? Well, di kagda napakawan kan. Gaputan na amiris kaw abidot kaw. Aron bang apagserbiak dagiti ka baranggayak. Ay, agyaman nagparay. From now on, likli ka kung agaramid iti pakasaktan ti amen. Tasol nitak ti nagkurangak. Rumbang asyak ti agserbi ka da kayo amin. Dakila pagyamanan mi paray. No agserbi ka nasayaat ka da kamay. Agyaman nagparay. Kasta kapitan. Pagserbyan nyo itinasaya at dagiti tattao. Taiso dati nang ibutos kada kayo. Saan kat nga abos nyo ida? Iti kasta, bumangluka ka dagiti tattao. Saan kat abumangsit akas kunan tatabadong. Ala sigay! Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Yesha Tumlit. Ken iti direksyon Virgie Paclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y ng estasyon. Ayaman kami iting kay panagdangan. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay, si kamagaya pare ba daw? Ay, wag. Siya paray. Anya nga ti good news ita. Anya, good news. Bad news ko naman. Ha! Imayak, tagreklamo king kaparay. Apay ngay. Apay nga? Nasakit, tinagam ka. Apay ngay, asaan na kami ngay nayon kadagiti listahan dagiti tupad. Ha! Masapol ngay nayon mo tinagan mi akin ituyang ko paray. Tanusan, agiskandaluwa ka talaga. Ay, sige. Don't worry. Inayon ko tinagan nyo iti listahan. Masiguradom ka di mo laang. Akaraman tinagan ta iti listaan dagiti umawat iti nasao at tupad. Wait, tanusan, siltokak timoging ni Parenteng. Ay, nasayat nga raw no kasta. Sana mabalin nga, wan maawat ta kwarta. Ay, kano gayam nga iwaras dati kwarta. Diyan pa yamaw. Tinasayat, urayin talangan, no kaanaw. Sige nga raw. Tinaskan at damot maawat ta kwarta. No kasta, inayon mo tinaganda pari badong kan marituyan. Wunin Tao may da ka agreklamon. Anya? Nagawan ababain da. Amuda mo't para laeng ka dagiti marigrig at ti panagbiag na tinakaipayan da jay atupad. Manungamin ayat ti kwarta a maited iti tunggal may sa atao. 10,000 pesos amin. Medyo dakilin na. Isumot lagayam Iso apaginteresan da. Paginteresan da pay laeng. Idinto ta saan damot amarigatan iti panagbiag da. Ay, win nga rod Adamot bukod da alukan. Dakkel mati balay da. Kan, adda pa'y pagtagilakwan da ijay ilay. Nairaman kakadimot kadagiti kalugaran tayo nga adda tupad na kwarog. Saan kagawad? Uray siya, kawan. Sa anak ngamin akaraman kadagiti maikan. Swerte nga ro da tatabadong kanana tuyang. Tadda tupad da. Ay, tapno ammo, may saakmot kadagiti umapal kadakwada. Ha? Uy, ado kami nga umapal. Ngamin, naikanda iti tupad. Idinto tawan kada kami. Agpapada kami matkat iti kasasaad nor arigan. Ay kating kaya reklamo akin yang angkay. Mabainak mo't Kagrunaan na, may saak akagawad. Hmm. Ay. Gusto kayaw.
Iso asaan arumbay nga umapal kayaw. Ammom Inteng, ado ti mangibagbaga. Apay kano nga inraman mo da pari badong kan marito yang ititupad, kat nasaya at met ti panagbiagda. Saan ko ida nga inayon, Apolos? Ngam umayda ngaron agreklamaw. Ay, kat di mo kumalatan in kaskaso ida, Amok, ano jackpot gan ida? Mapandamanan agreklamaw ije opisina ni Apo Mayor. Banag, adyak kayat. Amumatan, ang nakababain ti kasdyan. Mayak paray, takayat ko amamuan, no kaano nga ta maawat ti kwarta may. Na, No mabalay, saan da kumamot apay payagin sagbay nga iwaras dati kwarta. Agtrabaho kayo pay. Anya, Amin kayaw nga adat tupad na. Agtrabaho kayaw. Agdalos ka dagiti kalkalsada. Iti masakupan ti barangay. apay masapal. Masapula. Iso nga agsagada kayo kun ni Marituyang. Tarugyan nyo inton bigat ti agdalaw. Irigawd, tanasapat ang imay. Rinugyan daadagos tinagdalaws. Agamjak makita ni Pari Badong Ha? Ngay, rinugyan na magaya mo dinagdalos dito paray. Si kalati maururayan. Ay, pasensya ka na. Nalado kami paray. Naladaw kay lang harudin. Umisim-isim ka pa'y laang mat. Darasim! Ay, mabit lang nga paray. Tamang kita pa iti mabalin ko pagparkingan. Mala. Yung kay parkingan tilugan mo. Tagtrabaho kayo. Umay kan abadong. Itayak pa'y nga agururay kan ka. No kaya't mau, si kalangan ti mapan nagdalaws. Anya? Iturog ko langin dito yung nagtilugan. Taurayak amalpas da nagdalaws. Sa aktumit agawin. Kunwaray, siyak ti kapitan ita. Nukas da nga raw. Dito yak matan sirok ti dakkel akayo nga agilad. Kan agay ayam iti cellphone ka. Siyak mo ti kapitana ka na. Bayam, tay suda ti agdalaws. Kabailan da dayta. Naruamdan. Ngaruda, padasan taman mo ti kunwaray. Kapitan kan kapitana. Pangaldawin ka kadwa. Gawin tayo kitain. Gustawn! Uday ka dahi tapanagdalusan na ya. Agawin tayo kiday. Mabisina kaun. Kadwa. Mangig ka no da chip ko arog iti makan. Iso nga urayan tayo. Takalpasan namangan tayo. Ituloy tayo ti agdalaw saging gayton malam. Anya, kunak man nuhap nila. Hindi pa nagdilas. Ngarud Saan? Sa nga pulong aldaw ti panagdalos tayo. Ay, una yan. Nalabas mo dahil parang parigat ka tayo ni Parinteng. Sakbay ang maawat tayo, ito kwarta tayo. Ay, kahit anyang ngarud ba daw? ay, manusan to yan. Agawin na kiteng. Nagkunamay sa ngal daw nga panagdalos, Mike. Nagsubli ka mat adagos Inteng. Kompleto kadimot laeng dagiti na panagdalos iti kalkalsada tayo. Kano inuray ko pa'y da Pari Badong ngay may sakwe ang nagawid Ay, di mula ket tinulungan kan indauluan dagiti na panagdalos. Masurunak. Iso api manaw kami kanikwarong. Taapay amasurun ka. Kano agreklamo mo da Pari Badong. Kaya't dati umawat iti kwarta. Ang nakakutsi da nga imay. Ay, di pa'y agreklamo dagiti daduma. Adamot gayam mabalinda. Ngam apay ana inayon da ititupad kunadan to Ay, day tangarod. Masurunak. Apay nga atal-talo kayo, dagol. Nagawid damot ngaminan, kapitan. Asino nga itinangibaga nga agawid da. Datatabadong ka na natuyang. Imbagada nga umanay ti hapday a panagtrabaho iti may sang aldaw. Asino ti kapitan nyo? Siyak, wano ni Badaw. Siyempre, da kayo, kapitan. Iso nga rod nagbati kami dito, oy. Talaga alo ko day ta Pari Badong Pinapudno na, saan da Apolos ang nagdalaws. Naggigyan ni Tata Badong iti uneg tilugan na. Kasta gaya. Imbaw nak dito ni ang galindang.
Nga ibaga kada kayo, whole day ti pa nagtrabaho. Anya. Whole day ti pa nagdalaos. Saan kat nga half day? Mangrugi ti alas 8 ti bigat, aginggat alas 5 ti malam. Aya, may saal daw ka daw. Saan ka now? Pudnaw tinakunan ni Uncle Inteng. Iso nga agtrabaho kayaw, itilas od ti sa nga pulong aldaw. Aya, ay nagadun ngal daw. No diyo aramiden day ta, diyo mo't maawa ti sa nga pulo aribo apisaos. Agyaman kayo pa ya, tanainayon kayo itilistaan. Anya. At nakadidita ni pare Inteng, kankwaraw, dagal. Awan da dito itatabadong. At damot sa bali ang napananda nga main. Sige, isurat mo dito notebook, tinagan mi kanina na matuyang, dagal. Wain tatabadong. Ken ada ka dito siya, nga aramatin yung agdalaos. Ay, awan na. Bumulot kami. Anya? Kun may saan kami mga agdalaws? Ha? O may kami mo lang agpachikta tindans? Ha? Kun agsubli kami mo't lang, tadapapanan may. Anya? Balbalagan ka dagol ah. Di mo ibagbaga kini parinteng. Sige, tatabadong. Tinapay man ka mainom, Maray. Mabitlaan. Oh, Antoy. Agyaman na, Maria. Dito kami pa lang tersina mitang agistambay. Di mo't agdaldalos kayo amin, di ta kalsada aya. Way, masadutak. Masapol pa lang kami nagtrabaho kami. Itinto ta saan mo't akwarta ni pare inting talain me. Saan mo't kat kalsada laang ni Kapitan Enteng ti kalsada tayaw? Wen Apay nga main ana inayon kayo ititupad. No diyo mo't kayat nga agtrabaho. Saan kayo matapobre? Ay na, pobre kami mo't amaray. Nya, kalaki din na ya. Pobre ka di matikastang ada kotsina, dakkel ti balay na. Ay, katswerte kami ah. Narigat yo, ay mawatan day tamaray. Anya? Kasta ti aramid da pare badong? Wan, Kapitan. Isurat dala ang tinaganda iti attendance book. Sa daumay dito tersi nakagis istambay. Ay, pudno day ta, Kapitan. Na. Saan da tumulong iti trabaho? Una yun. Ay. Makita da noon niya ti aramidag. Masurunak. Ay, Kapitan. Diyo ibagbagaan, nagipulong ak. Doon pure. Ay, un gayam. Asino pa dagiti umawat iti tupad kada kayaw? Nilan daw, Kapitan. Ay. Intrabahwak laeng kapot may sa disable. Ay, nukasta. Si kalangan ti isukat ko kani pare ba daw? Iyag mo day tatindans ba, parinteng? Ha? Ta ikur-it ko mo tayo, tinagan ka. Dua kami, kanituyang ka. Ay, agawid kayon. Ha? Hapay ngay. Karaman kami mo ititupad nga nagtrabaho. Ay, kas na kunakaon. Agawid kayon. Ta kitaan may. No talaga mabalin kay ama inayon kadagiti umawat iti kwarta. Anya. Kit no nagpirma kami pa kanituyang ko pare. Ay, uray. Adaw, dagiti makaibaga, adi kay pulos timulong ang nagtrabaho. Wano nagdalos iti kalsada. Wano nagpidot man lako ma iti basura. Anya. Di ko na yung siguro. Di da ibaga kanyak tipon na. Dasaya at mo tainted da iti sabali ti tupad nga agpay kumakadakabadong kan marituyang. Gunggunada Nagkuna nga na mainayon da. Idinto ta damot mabalinda. Saan da kakasi talaga, akas kadagiti daduma dita. Kasano nga main ang maanusan dati agdalos iti kalsada. Kat di da pa'y napadasan ti nakipordiya iti may sala kumangal daw. Puno da ita. Tila ang kwarta ti pagintirisan da nga alain. Ay, di dala mabaeng. Kasano nga idaytan ba daw? Imbabawi ni Kapitan ti pan nakainayon tinaganta iti listaan ti umawat iti tupad. Kasta nga ta. Ay, mabwisit ka talaga ti kastoy abiyag. Iso kumapay apagpuunak iti sugal ti maawat ko. Ay, di mo man pa'y panunutin day ta sugal tuyang. Nagsasaruno nga main ti pan nakaabak kaw.
Kanya, Masapol amapan ka kini kapitan. Agpakpakasi ka. kasyan na nga tan ni pare, Inteng. Ay kat padasam lata. Nasaya at met no impasam iti sabali titupad nga agpay ko makadapari badong kan marituyan. Ay wala, ta masursurunak una yun. Day taterumbeng. Tapno saan at tumulad dagiti dadduma. Ay day tagarod. Talagang adda ka no dagiti umapal kahit. Ay kasano adi da umapal. Ket no saan damet amako na a pobre. Hanggang karaman dakit din kadagiti pobre amaikan iti tupad. Angkay, ito ni Tata Badong. Kaya't na kayo ang makasarita. Anya? Ay sige, pastrekam ditoy. Ay, pangasim ka diya, pare. Makunamot a pobre ka, may. Ay sumardeng ka man. Pobre ka dyan. Wala kang hiya. Yunay kan, pare. Awang kwarta, may. Iso nga. Ay anya mo day tang aramidin nyo ngay. Tupad para ka dagiti marigrigat. Uno makasapol iti tulong. Iti kayat yaw. Agawan nyo pa'y laang mait. Agawan nyo ida. Hindi kayo lamasyan ka dagiti pobre. Ay, agpamarang kayo pa'y laang a pobre mait. Ay, agaam mo tayon, George. Ay, kwa, pare. Kastoy, nay. Imayak ta agsurya nga ruday. Fix man. Dinto maulit da ito yung pare. Sige, suri mat kada kayo kan ni Marituyang. Ang rumbang laang nga agsuri ka. Kahit pag-aasim ba't di yung kumamat pag-interesanan dagiti ayuda. Wano tupad ang maipaay ka dagiti agkasapulan. Pipya kada kayo Ta, makuna nga addaan kayo. Ay, pakawanin na kami kumana, pare. Naamiris ko, timadingay nararamid, may. Ay, nasayaan. Ay natatabadong ken nanatoyang. Adda lang aruden mabalin nyo itibiyag. Ngam ibagayo pa'y laang amay sa kayo a pobre. Tapno laang mairaman kayo nga umawat iti tunong. Maditi kasta. Tapudno tinakunan ni Kapitan, akas laag agawan nyo dagiti pobre. Iti tunong ama ipaay kadakwada. Imbes kumakit at tumulong kayo. Ala sigay! Dinan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Liesya Tumling. Ken iti direksyon, Virgie Pugley. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agaman kami, iting kay panagdangag. Di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Badong! Itay kapay nga ibabaw! Mapanak nga rod sumakdown. Awan pa'y magkarga na itatimbang awit mo. Mapanak pala sumakdaw. Nagbayag kang agkungkunay kat agluto akawn. Agururay ka kadilang. Di ka lang makururay ma. Darasam tiyang gunay! Wait, mapanakaon. Unay ka dito, bakitanin na ya. Ibataman ngamin dito cellphone ngay gamaw. Cellphone ka la cellphone. Kabadong. Apay maray. Itay kapay an nakatugaw dita sango ti Teresina. Itay pay aya. Kino katugtugaw kon sa laang maray. Itay pay. Imbaon na kansamot ni Marituyang amapan sumakdaw. Kasano manamuan maray? Kasanaw nakaigem kamot ititimba. Ay, huwag gaya man niya. Kunak no nakasakdo akan. Surutan na kantumana ni Tuyang mo. Iso anasay-saya at no inka sumakdaw. Nay. Awanay, naibusan tilod ka. Una yan. Ape akitaan nakakasta. Ay, di mo ko na... Mabalay, maray, ngumutang at itilod. Ay, kaib ibus na. Ay, agraman lot utangan yaw. Italang mga umutang at itilod, mate. Ay, inka ka sumakdaw, tanay.
Adun tumanan ti agsakdo di tagripaw. Siyak pa ito muna sumak daw. Pila ka, tataba daw. Siyak pa ito muna, ta senyora kon. Paimot day tataba daw. Itay kami pa yan nakapila di tawi. Ne, si kamagayam ko raw. Jak nakita, nakapila ka gayam ah. Kasangsangpet mo lang, napan ka na dagos di tagripaw. Agpila ka mo't umay ka dito'y malikudak. Ako nga ron din na matuyang. Kamatin nak tumanan iti binalsad no, jak makasakdo iti pagluto na. Siyak ngay, tanak ni Uncle Kaw, no sana ka makasakdo iti pagdigos na. May bayang pay laing na iti Uncle Mau. Uray saan ngagdigaws, tanabang sitlat ta. Angam siya ngay, ako ngay, ninana matuyang. Isa pa unahin na kaun. Awan pagluto na. Magka na kayo, ataw bing kayo pa'y. Nakasakdo akaw. Banaw! Yawid mun aday ta sinakdum adan akong. Ayun gayam. Ay way, dumayin! Ha! Uray tanga ti kalsada ag selselpon kalaktalak lakayan. Adto yan titanaw. Kag apay ngay nga hindi sumlatan di taagdan. Iyulim adita taipan mun ijay kusina. Ne, kunak man no si kamit hindi mangyoli di taagdan. Na, siyak lang arodan taglutaw, siyak pa'y lang ti pagbagkatam. Darasab giday, itay ka pa'y ngururayan. Wine! Reklamo ka la, reklamo. Sana nga agdigusan. Na, nagkunakan ka asaan kang agdigaws. Madenti payud mo. Agaputan iti agong dagiti amin ang masabat mo. Awan pa'y matisinakdo ni Kwarong. Ay, nagbayagan ni Kwarog ang mapansumakdo. Itay pa'y matanapan si Makdaw. Bayamon, jak agdigusan. Ay, saan ang mabalain? Siyak ti mababain no ibaga dagiti tao ani Kapitan Inteng kat nabangsit. May mayat ata, mas sikat. Oh. Na ay, ati dog sa manan ti pila ija ayan ti gripaw. Isugarod nga oray jakon agdigos. Sayang ti danaw, ket ado tagkasapulan. Na, sikat ti maysa ka dagiti agkasapulan, Inteng. Ay. Iso nga agdigos ka. Nagdagsan da ito sinakdok ado atin ba? Ay, nyanggal mo tayo masabat ka. Apay Uncle, sa dino ti papanam. Ay, inakon ije barangay hul at aldawin. Ha? Ay na. Kasanungay da ito sinakdok apag digos mo. Sapay doa nagdadakil atin ba? Ay am da digos-digos dita. Kat no makabulan na saan ka nagdigaws. Awan mo't makaamuno di mo ipagbaga. Ay, nakon! Ay, jakla ko man si Maksak daw. Nabanugak lang aro din na nagpila. Narigatanak pa yan ang bagkat kadagitaw eh. Ay, nagrigat na talaga ti sumakdawan tay. Ay, nasaya at nakasakdo kamot laangan. Mabiit lang taayabak ni Uncle mo taagdigusan. Enteng! Umay ka agdigusan! Awan ni Uncle Kaw, napanin iti barangay haul. Anya? Napanan? Ay na, linibasan nakmanan. Nagnasiguro iti bakdor Kat no inlakaw di bakdor. Nagnaan na ngay nga rod arimuar. Na, limagtuman nga tana, ijay tawa. Ha? Naglaingan ni Uncle Kaw. Nagngato ti tawa yaw. Ngam kabalan na alagtwang. Nay, apay adi ka makatal na ba daw? Magmagnaklag mo dito sa ngwanam. Kaya't mun samot ang makaungatakan ka. Amom nga boy ak ititibay, pumanag na ka dita sa ngwanak. Di ka mangamin makadlaw. Ang tugaw ka mga main. Jak kayat. Na, di nakdisturbon nga boy Ijay ka man adayong agpagnapagna. Ikan na nga raw, ti paglud ka. Ikan ka? Kano inlakon to, pay amin ari daw dito'y balay. Tapno saan ka ang makarwar ang mapanaglaw. Tapay. Nya mo ti parang pariga mo kanyakan. Destorbo lang deta cellphone.
Nagrigat ka nga ibabaon, nagbuntog ka nga gunggunay, maurasan ka no maibaon ka di tarwar, taday talag silsilpon jar aramidaw. Naminsan lang mo da dyan napasama ka. Nasaysaya at langan no saan kan nga aglawd. Tauray panangan mau, madistorbaw gapoy tiday tasilpawn. No kasta, saan lang ngay kanti paglod ka? Saan? Taigatang ko iti bagas day jay kakaiso na kwartak ijay bulsak. Ay kit sige nga ron Agbuya ka lang, ititimay. Na, sa dino ngay ti papanam. Mapanak maturo ka. Awan mo't laramidag. Misigay, riingon kantaw no agluto Tamapan ka man ng sumakdaw. Wine, ito lagayam. Di na amaw nga dapang panunutay. Saan na pulos makadlaw na ito'y atuyan? Ad na madmadlaw ko kagawan. Anya day ta amadlaw mo, Kapitan. Kagap-gapo lang dito ni sekretary. Nakapismas. Doble pa kipismas na. Apay andaman ng virus. Awan mo. Ura si kamay, nakapismas ka. Apay, ano kayo? Andaya virus ka. Kuha nga men, Kapitan. Awan mo't maangot ko amadi. Awan maangot mo, Kapitan. Padasam man nga ingato dagita doa nga imam. Ay una yan, hey, makaulaw permay. Ay, to'y aglit ko ti bagbagam makaulaw. Apay, di mo maangot, Kapitan. Gagangay na. Iso nga ron asim ni katak, gapo iti aglit ko. Saan ka na mapanaksak do, Kwarog? Tadapay lang jay sinakdom itay. Ay? Saan mo't ngamin ang nagdigos niya uncle mo? Nasayahat may, tasanak pa'y lang sumakdaw, antay. Agbuyak man pa'y ititibay. Wen, aginanakamot Ha? Antay, kumita kay di balay datatabadong kan nanatuyang aw. Na, ay sos, apay ngay. Anya ti aramidon ni pari badong ititawa. Lumagton sa matay. Ay wen, ay delikado. Sapay ka lakayan. Ay, tultuladin ng samot ni Uncle Kaw. Ay sos, limag taon, Kwarog. Pustahan tantay. Nablaw dagiti sa akin Na. Napilay daytan. Badaw! Ayan maun! Napnapanamon, badaw! Ay namare, di mon birukan ni badong mo. Kasano ko maajak birukan maray, kat malumaon, ibaon ko amapan sumakdaw. Apay, inungtam aya. Kanayon ko ang ungungtan, takasano, day talag silsilpon tiyam muna nga rabidan, nagrigat ko nga ibabaon. Ay, iso nga ron alimag to ijay tawayo Heh, kunakon kay. Ay, agpadpada damutan kan inteng. Nagtulag dan samat. Na, kayat mo asawan maray. Lumaglag tumat ni Kapitan di tatawayaw. Katwan, ibabaon kong agdigos. Ang amom ti inaramid na. Amo kon maray, di mon ituloy. Limagtaw di tatawayaw. Wen, maray. Ay, jak amo numayat ti panagnana inton sumangpet. Kayat mo asawan, nablumutan ti saka ni Badong Kaw. Ay katwan agasem man jay tawa alinagtuna. Naglibas anapan naglawd. Pati jay gatang ko iti bagas may inala na. Ay unay matan ni pare Badong. Ay maray, uray ka din ni Kapitan kat agkop-kopit man. Ay kanayon Aya, Ay nakaro nga agkupit ni Inteng. aya, imbag no di nakupitan ti kwarta ti barangay tayaw. Ay, padasan na nga ramidan ti kasta. Ay, mabalunot ka, maray. Paray, dito uya man pa yun, nagti barangay hall nga, tugaw. Una, Mabalay, dito yung opisina. Aircon kay. una. Nagpaluda nga min kay. Ataw, ti kacachat ko ababalasan. Apo, iso happy ka? Huwag mo ta. Dito uya man abay mo nga tugaw paray. Mabalay. Win! Kas lang amin napigpig sa, hindi masidagaking ka. Ay, agtugaw ka na. Sumanao ka. Huwag paray. Ay na, nagmayatin ti agtugaw dito yung aircon nga opisina ti kapitan.
Naglamuyot pa ito pagtugawan. Na, Ang... Kanya din yung maangot ko, pare. Ha? Ape, awan maangot na. awan. Ay, makaulaw. Si kansa mo, pare. Hindi ka reklamo tamaki ang angot ka. Ay, si ka talaga. Apa iti makdar ka? Ay, Kung nagtugaw ka pa'y. Ay, rumwara langan. Tamang ano day tapay ang lit mo, ti pakatayak. Tata daw, nagkapuam. Ita barangay hall. Agistambayak ko malita. Ang permi mo't anaganglit na angkel mo. Jak manusan. Ni. Saan ka mo't ang napilay? Nay, tapay ko mamapilayak. Ket no nakita da ka kini antik ba nang alimag to jay tawayaw? Day jay. Nakita yung gayam. Kasta unay ada nagmigan ka. Tapay ko mamadanagan kayo. Pinapigsa apay, mate. Kan saan ka napilay? Nalaingat, nulin nagtuan ititawa ti pagsasaritaan, kwarog. Agpada kayo kini Uncle Kao. Ay, ibaga mamut tagdigos. Tapno sana makaulaw ti payod na. Kabuting na nga rin ti Danaw. Nagadua kabuting na, danumpay. Badong! Ha? Ninanatuyang ah. Agong unit uya ko. Badong! Kwarog! Tanglam ni tatam abadong! Di mo ipalubos ang makadayaw! Imbagayo eh. Ay, batan na ka, kwarog. Natanggal ka. Naskin na may tarayak ni tuya ko. Tanay, ang tapangurna. Darasang nanatuyang. Natanggal ko ni Tata Badaw. Ay, Jak palubusan. Oh, di mo palubusan! Dito'y paimit sangwanan ti barangay hall tinagapaan niya. Kasano, kapitan? Day taaba daw, tinupitan naklangarudan, linibasan nakpay. Kasano ajak ilibasan, pare? Paglod only, di na pa ika. Ay, prat! Huston! Denggan nyo tiri-piri. Ireklamo kit di ani ba daw, kapitan? Na, Taday la agsil-silpon jar aramidon na. Iso ajak ikan iti paglod na. Aha, patpatsam na tatuyang, pare. pare, kontrolem nga minti pa nagsilpon mo. No oras ti trabaho. Patsim nga min anito yang mo. Ta mga no mauma. Kasano ajak mauma, kapitan? Ket no narugyan nanti nagsilpaon, ijay nan ngagmalmalam. Oh, pare. Ay, di nakita, hindi kasta, pare. Ay, kinupitan pa kano ni Marituyang. Dakas data. Oray kanumot gayam sika, kapitan. Agkop-kopit ka, magkuna ni Maribanang. Nay, agpadpada ta mga gaya, pare. Kwa, jakun ulitin day jay. Ang mga nutula din na. Ala, sumurot kan ka ni Marituyang. Ikarom ti basol mo. Apay, di nakaduan, pare. Intan! Kaduan ngay bagbaghap. Biliba ka talaga kada kayo kini Tata Badong Angkay. Anya man ang ti pagbilibam? Agpada kayo alo maglagto iti tawa. Na, Ngampulos asaan kayo anapilay. hindi pa yung tangaramit ko. Amok ti tiknik. Kasta ka day. Suruan nakman nga rudmat iti tiknik. Nagado ti rombang amasursurom, kwarog. Saan aday talumag to iti tawa? Enteng, apay ti kunam, kas jay latan. Kwarog, anyat kaya't asawan ni Antim. Adadusa, ti basta lumagtulatan iti tawa. Ala ka, Angkal. Kwarog, ingkaalaan jay balunat ka. Kunakon kay. Mabitlangan tay. Nagtungpal adagos. Badong! Present? Kunak nagsil-silpon ka manan. Adak lang dito siyang wadam. Ayaban nakpila. Sa dinaw, ti pangibaw ng kanyak. Kasta agalisto ka. Ala, inka sumakdown. Ay sos, nagatidog manan ti pila jay gripaw. Kahit adamanan na jay ni Kwarog. Isakduan na siguro ti pagdigos ni Uncle na. Tasaan nagdigdigas. Ay na, tatabadong. Unang ngamin nga ramidan ti pangibaunan ken kanina na toyang. Sakpay ti panag-cellphone mo. Ala sigay! Didan tinagipusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para itiradyo ni Elena Nudo. Ken
iti direksyon, Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Ayaman kami, iting kay panagdangay.